Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Munkundire tugaruke kuri aya makuru akomeje ndagarukwaho n'ibitamakuru bigiye bitandukanye. Tunyanyukira hariya mu Minembwe, ubwo ndi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko drone z'intambara zaturutse mu mujyi wa Uvira ndetse n'i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi zongeye gutera ibisasu mu mihana ituwe n'abanyamurenge. Byagenze gute? Ese niba ndi baba bayikomerekeyemo? Mudukurikire kugira ngo mugende musobanukirwa akantu ku kandi ku byerekeranye n'iyi nkuru twabateguriye hano kuri Deep News TV. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'Imurenge mu bice bya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo agaragaza ko umutekano w'abasivili ukomeje guhungabana bitewe n'ibitero bikoresha indege zitagira abapilote arizo drone. Aya makuru kandi avuga ko ihuriro ry'ingabo zirimo iza FARDC, ingabo za leta ya Kongo, iz'u Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, FDLR ryagabye ibitero bya drone mu mihana ituwe n'abanyamurenge, abaturage batuye cyane cyane mu misozi y'Iminembwe. Ibitero byibasiye uduce twa Karingi, Gakenke, Madegu, aho amakuru akomeza avuga ko byabaye kuri iki cyumweru tariki ya 22 Werurwe 2026. Bivugwa ko izo drone zaturutse mu bice bya Uvira ndetse no mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Nk'uko abatangabuhamya babitangaje cyangwa babivuga, ibyo bitero byangije cyane ibikorwa by'abaturage birimo imirima n'ibindi bikorwa remezo, ibintu bikomeje guteza impungenge ku mibereho y'abasivile basanzwe bari mu bihe bigoye by'intambara imaze igihe kirekire muri kano karere k'ibiyaga bigari. Si ubwa mbere ibi bitero bya drone bivugwa muri kano gace, no hagati muri iki cyumweru dusoje ibitero nk'ibi byagabwe i Rundu, aho byahitanye inka z'abaturage b'abanyamurenge, izindi zisaga 6 zirakomereka, bikomeza guhungabanya ubukungu bw'aborozi bo muri Minembwe. Ibibera muri Minembwe bigize igice cy'ikibazo cy'umutekano bimaze imyaka irenga 20 mu burasirazuba bwa Kongo. Aka karere kandi karanzwe n'ikorwa ry'imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo iyavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, aho bamwe mu bayigizemo uruhare bahungiye muri Kongo bagashinga imitwe nka FDLR. Ibyongeye kandi amakimbirane ashingiye ku moko, ubutaka n'inyungu za politike n'ubukungu yakomeje gukaza umurego w'intambara cyane cyane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Mu myaka ya vuba kandi hiyongereyeho ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya gisirikare ririmo drone, rituma ibitero birushaho kugira ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivile, kuko akenshi biba bigoye gutandukanya ibirindiro bya gisirikare naho abaturage batuye muri rusange. Abaturage b'abanyamurenge batuye muri Minembwe bakomeje kugaragaza impungenge zikomeye ku mutekano wabo, cyane cyane ko ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ari byo bibatunze bikomeje kwibasirwa n'ibi bitero birimo biragabwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bacyo arizo Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR. Imiryango mpuzamahanga kandi iharanira uburenganzira bwa muntu yakunze gusaba impande zose zirwana kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile, cyane cyane kwirinda ibitero bibagabwaho mu buryo butabahitamo. Nubwo amakuru akomeje gutangwa n'abaturage n'abatangabuhamya, haracyakenewe iperereza ryimbitse kandi rigenga kugira ngo hamenyekane ukuri kubivugwa n'uruhare rwa buri ruhande muri bino bitero. Ibitero bya drone bivugwa muri Minembwe ni ikimenyetso cy'uko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo irimo gufata indi ntera, aho ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rishobora kurushaho gushyira ubuzima bw'abasivile mu kaga. Ni mu gihe nta gisubizo kirambye kibonetse, abaturage
abaturage bakomeje kuba mu bwoba no mu buzima bugoye bategereje amahoro asa n'ayatinda kugerwaho, nk'uko nyine abaturage bakomeza kugenda babivuga ati twebwe dutegereje amahoro ariko tubona asa nk'atinda kutugeraho. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire twebwe dusoreze hano n'aya makuru tuba twabateguriye hano kuri Deep News TV. Icyo tubasabye muri munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi hano kuri Deep News TV. Ikindi kandi mureba ahantu hari like mukande kugira ngo ibintu bijye birushaho kugenda neza cyane 5 kuri 5.